clear tu te in zavain chibai le vekule tuntum kan video achuan India rama central le state sarkar nuaya sport quota chungchang le infiam na lama ti tha te sarkar hasang tak tak an pe te hi adik rengem atharengem ti te athat na le that lo na ba ka dani na phal rengem ti chungchang te kan en hawanga chulawa chuanin Mizoram zai thiam then khat sarkar na an pek te hi adik rengem ti chungchang te po kan soi ho le do na ni Amasain India ram han NB kila India ram hianin sport na chuan cricket hi achung nung ber achung nung lara chutiangin cricket infiami cricketers kan ti te point sportsmen dang te ain ngai sa nan hlowa sarkar na offer chungchanga po hian du sak anina sa hleni entirnan MS Dhoni Lieutenant Colonel Indian Territory Army anda Kapil Dev Lieutenant Colonel Joginder Sharma, Deputy Superintendent of Police, DSP Haryana ania, Harbhajan Singh po DSP Punjab, Umesh Yadav, Assistant Manager, Reserve Bank of India ania, KL Rahul, Assistant Manager, Reserve Bank of India, Yuvendra Chahal, ani hi Inspector Income Tax Department tin Sachin Tendulkar kan nga Group Captain Indian Air Force ania tin ani hi Rajya Sabha member MP tuna hian ani mek bokani tichun heng lo po hi sang tam tak infiami cricketers te kha etianga na pek na offer kha anom bokani tin badminton lama hianin PV Sindhu Deputy Collector Andhra Pradesh hianin an offer badminton lama hianin ani hi achatha country thewangin Deputy Collector na kha post kha an pe ni tichuanin sport category danga po hetiang nasang tak sarkar nasang tak te hi pek an ni tewani asang tel te mewan oma tunchuma hianin kan soiseng lowang athazongin han en masaila pakhatna chuanin sport person tam tak hi chung kore theile har sataka tanga ron selian an ni thina an wanglai an playing days kan timayang chu khatiang tak kha herelo tak te an ni hloma voi ni khada achievement an nei te hi an dam chung in chomna tan khatiang chia khanin atlak thin lawani abei tham dewani chuwang chuanin andam chunga sports an khel to lo nuwa poa anin enkol theizel tur kha ngai tu sakan ngai ve ni entirnan hockey cricket football te star player in national international le olympics te lo khel phata nila loman le prize chu kan dong nual mai thaya amai ro chu kumsom ni khatianga thataka khel thei tur chuanin kan fitness te tin competition a khanin dekhan kan che that vezel khalo ngai ni mishing kan nia fitness level te tin in hliam thei te po kan lo nia khawang khanin risky ve ni national le international level a khatiang kumsom ni chung thataka khel tur chuan harsa ni mi tam tak chuan khel thei lawa chutiang ani wang chuanin highest level a khel phato lo ei zona dang anei lo wanga annun pa ngai annun phung pa ngai mi pa ngai anga le te pon om nualani India ram ayo Olympics alo khel to tu nuwa thingpui dora thokta kotlaya ei tur zuar soi tur te po anom nual rengani hengte ni wang hianin India ram le state khovel huapa lo timing tha lo choimoi tu te chu choimoi le tan phua an chung ko izon na pa ngai tak an nei le theizel nan te sarkar na lo pek hi an phu ngoi ati thayani panhina chuanin India ram ang khovel mishing tamlama po panhina hial ni pha hian Khovela sports lama inel na sang Olympica te hianin gold pakhat silver medal pahni bronze pali total medal pasari pariat tivel bor hi kan la patro kania ramro puile lian India elpui USA kan ti te China kan ti te chuanin gold medal rungot po hi som thuma tanga somli te medal tali medal zongzong kha za chuang te an la thei thung sini chuwang chuanin sports lama hianin kan hufual bi clear India rama sports lam promote nan le thalai te zinga infiam na lama infui tharna tan hianin hetianga Olympics le international level le state le ram ai te lo a medal lo lak pui te hi kan choi moi theinan sarkar na lo pek te hi an phuani thalai te le mi pui te a sports lam choi sana ti phunan apoi moni pathumna chuanin state sarkar hnuaya department sang tele central sarkar hnuai department sang entirnan railway kan ti te army
Navy Police Income Tax กันติเตตีน Banking ลำปัง Bank ลำปังแต่ปนอย่างจูข้างเตคานินอัน Department จอยลาร์นั่นแหละตีมิงชัดนานคานินนาอันโลออฟเฟอร์เวบกทีนัยตีน Department ชิมเฮียนิน Sports กว่าตา Sports ลำเคลากันติฮีขัดยังกว่าตาชิมเฮียอมเวบกะ Sport กว่าตาเคลตูริน Job อันโลออฟเฟอร์เวบกทีนันเคลาอังจีคาอันโล Recruit เวทีนันจูอัชโลซงอินหัน clear เวเลทุ่งไตละIndian government is the greatest charitable organization in the world. Ten lo ti China charitable kan ti chuanin tranpui ngai te tranpui na lam chom do na lam pangkha ania. Tin it does not aim to provide good governance to the people of India an lo tia. Ro rel na dik le tha mi pui te hne na pek ain charity le ezon na khatianga sarkar na in pek le nei sarkar na thawang chi te kha kan uar an lo ti boka. Tin it use government job as a charity to satisfy all segments of the society an lo tia sarkar na te hi kan society a mi har sa te le chom dol ngai te ei zon na siam saklam hi an ngai to ber zo kani atianga ro rel na thale dik ken ko ai chuan an lo ti thina ni India rama kan government sarkar na kalphung shrim hi entinan reservation chisang te lom ta reservation te concession in appointment recruitment na hianin lom thina ni reservation concession kan ti te kha entinan ST te SCOBC mei chia lampang te rual ban lo kan ti te kha an thiam na le an quality in aphak lo ang chi te po khani se tlin lo ma se khatiang khanin concession kha an siam zel thina ni pian thunga rual ban lo kan ti te po hi kwata an siam sak thina na thatak tak an wathok thei to don lo ti te alang renga amai ro chu khatiang concession te kha an siam sak le zel thin thawni efficiency le quality na thona khanin om don lo ti kha alang ngoi ani tin sarkar na tok te chu an duty na ale an thona thi na te lo tok palin khatiang kha lo om se an chung te thiam na le fin na in phak lo ma se na pe ke mo khatiang chi kha offer khan nei thina written le interview ngai lo te khanin na te kha an lo pe thina ni an lo thun thina ni tin murder rape thi na le thi na rap thla khatiang chi kha sarkar na thok line lo tok se za ngai na lan tin nan achung te ang kha an pe thin bokani sport person te na an offer thina sport quota ni lawin sport person na ti thang chi te kha na an offer thina an pe thina mi pui te le thalaya sports lama in fui tharna tan khanin min motivate tu tan khanin an pe thina ni ti chuan ki tianga merit base emo thiamna wange mo a in ziak tling ni lo reservation le concession na wanga sarkar na chel te khan an na post lup na kha an lo man thiam pathin lawa an du chuanin office an kala an thok theya an du lo chuanin tikhani office te an kal lawa ti chuanin an tho pui an teammate dang te kha an lo in thla da pha thei ni amai ro chu khatiang khan thok lo ma sela office lo ma sela hlo te allowance te khan la reng boxia chu wang chuanin an na thwa khanin efficiency tak tak kha a productive thin lo ani kha an soi sel thin na ania PV Sindhu ani hi India meichazinga Olympic silver medal dong thei masaber Indian badminton player zinga Olympic medal la thei pahni na ania Arjuna award te Padma Shri award te Rajiv Gandhi Khel Ratna award te po alo dong to ani zinalama hianin BCom commerce lampang kha azawa Andhra Pradesh te sarkar chuan deputy collector na alo pe ni deputy collector rank kan hria thiam thei dan tura chuanin Mizoram Civil Service MCS kan ti te hi atira chuanin SDC an oma BDO kan tia chuin huwa chuanin SDO civil le SDO sadar kan tia khanen kai sang le ni deputy collector po hi chu tianga rank sang pol chu ania IAS ate po kumsom ni antlin huwa khan an tho thlin huwa khan IAS ate po conferin katiang IAS post te po kha an chel thina ni chuwang chuanin deputy collector post an zia chu kan thiam ome good governance in rail ball na dik le tha aom theilo chana hian hetiang sport person na achievement nei te sarkar na po sang tak taka na ten offeran pek thin wang ni mi thiam tam tak chuanin an soi thinan pu thina Sachin Tendulkar Indian Air Force captain le MS Dhoni Indian Army lieutenant rank pek an lo nia an mani department a hianin na tak tak an thok si lawa celebrity an ni wanga na sang tak tak lo pek ringot hi atha an ti lo bokani social tu te chuanin ti chuan Sachin Tendulkar po hi cricket khovela ro pui em awang le
India timing thatu ani wangin Rajya Sabha MP member kha kwata khanin aluta anda Rajya Sabha ro rel in khom na sesona hianin voi ni khatbak atel ve ngai silawa atho hlok lo tin an soi sel bokani kan soyom zia chu king sport person recruitment na offer theina dan hi recruitment rules kan ti RR a hianin alo om ve veka infiam na lama chetra international le olympic level ati tha te na pek theina dan hi atiang concession le reservation quota kan ti kha a om thlapani RR a hianin na offer tu te department thiam lo ani lem lova chu wang chuan RR le dan siam thatu te mo phurna ani taber zo kani chu policy makers kan ti tele politician tha kan ma mo ti na ani ber chu Mizoram bi khan en leila Mizo te po hian khovel huapa India ram le Mizoram lo choi moya Olympics le international level a medal lo la a lo khel phato kan nei nual mai ni Entianan Zeni R lalrem liani boxer first Asian Championship sahni le pakhata silver medalist alo ni towa Mizoram thanga boxer world number 3 6 MRF World Cup sangkha zakwa somkwa neya bronze medalist lo la tote tin esma som tuanga Indian footballer te Indian hockey team a tel masaberto si lal siamoi kum sangkha zakwa somkwa le pathuma lo tel tote tin michang basketball volleyball muay thai judo martial arts le adang danga national level a state le ram ming lo ti thato te lo represent tu tele medal te polo dong nual to te kan nei furto ni chung zinga mieng maza te chuan sarkara na anlo mutoni anlo offer to bokani tu naya scholarship nula lalrem siami India mai hockey team a khel mek le Olympic hiala India tana khel pha kan nei boka junior level le international level a te medal lo lak puin wal to ti chu kan the ome Mizoram a chuanin infiam mi te mai ni lo zai thiam te icon le idol kan ti te po sarkar na le khoilai department scheme noya emo zirtir tu le MR vela thun te po anom nual ni in an soya akaima tak chuan personal in kavashlem lawa amai ro chu hetiang zai thiam kwata tanga sarkar na pek theina dan the lo om emoni du chuan comment lama kan lo soi theyanga an lo omani chuanin Mizoram sarkar na lak na rule siam tu DPNA RMO department le minister tu te emo khang ho khanin chan thatak nein dan te po an lo siam ani ma na athra kan ti ni chuanin kan mang chun zom zel theyanga athalo kan ti ni chuanin tuna recruitment rules RR te po hi kan en non atul mai thei don ani engpo ni se condition sang kan soita ka tang te khanin ngai dan decision kan lo siam mai donia tian khai khom na lo nei taila pakhatna chuanin sport person kan ti infiam mi tamjok te hi mi re thei chung ko background chetak tak atanga ron chor chuak ve te an ni de utlang puya hetia state le ram khovel riata an choi moya an pholang thei ni chuanin na pe khi chu an phu ani mai thei ni achan chu sportman te hi in hliam thei engmo pala an career cheve thei an nia fitness level le selection lama po ram ayo a khel phareng thei an ni lawani an ma ni in chom na tur le in tun nu na tur an dam chunga an in chom na tur an yang chu khatiang te kha an thok chuak man lo mai theya khatiang an playing days an wang la ya khanin chu wang chuanin na pe khi chu keima nin kan choi moi ve theina tan mai ba ka sports lama min motivate tu min ti phur tu tan a thadon ani tin panina chuanin India hi in fiam na lama kan nu fual ma kan soita kan khanin hengte wang hianin sports lam choi san nan hetia achievement aro pui lo nei chin hi chu na pe kan phua thlai tam tak te sports lama an tui theinan le an kal theina tura fui tu an ni ve thei bokani amai ro chu ma ani thiam na abikin administration le education kai hnoi mithiam big te chan pual le rank an pe ni chuanin chumi department tan chuanin thil thalo le department chunga po in thla da na thlen tu ani ve theya sports lam an practice rank te ngai wang le tournament an khel te angai thina wangin sarkar na office te an kai theilawa sarkar na thok office kai ngai lo hlo la reng tho si emo hria thiam ngai ni kha angai zelani chuwang chuanin in rail ball na good governance kan tiang chi kha a om theilo ani kong tam taka khani ti boy ve theini sport person an ni angin sports department le sports lam thila na telo pe se chu athaviau tho mai thei boka tin department then kada hian sportsman khela kan ti ho kwata kha oma sports lam ngor ti tu le department ayo tura recruit lak te an ni thina class 10 pass
Olympic emo international emo national level khatianga medal lo la to ti te kha criteria khan omnual ne deal theitu zinga khanin chumi zinga chuanin an select le thina khatiang khachu affair we bokani clear tu ten comment lama khan kan ngai dan kan lo soyanga tha kan tinge tha kan ti lo ti te kha kan lo comment don nia ole khati song kha tun tuma sport person le kwata chungchang bi chiana kan nei thei chu ni sela video le pega chuanin naruak til thei tanen kan in hmule theu don nia